Tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go mosielele Augustine Letlalo re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobo segole mmogo ka tshedimosetso tse di kwa setlhoe mo maitsiboeng ano solofela go utlwa fa kgotlatshekelo ya molaotheo e phumutse tshwetso ya palamente ya Sedimonthole ya ngwaga wa 2022 ya go se amogele pegelo ya phanele ya ikemetseng ya karolo ya bosome a robedi mo kgetseng ya Phalaphala. Monongwaga o tshwaya ngwaga wa bosome a mararo molaotheo o tsentswe tirisong. Ba lelapa la mosetsanyana yo o tlhokafetseng mo morwaleleng wa kwa masepaleng wa Dr. Ruth Segomotsi Mompati ba lopa gore go nne maikarabelo. Mo go tsa metshameko Athletics South Africa e sonotse dikgato tse di tlileng go ka tlhagisiwa mo maitekong a go aga sešwa serodumo mo mokgatlhong ono. Bagaetso madume tsa maitsiboeng ano re di simolola ka gore moporesidente wa Botswana wa maloba Festus Mogae o tlhokafetse. Mogae e ne le moporesidente wa boraro wa Botswana o ne a tlhatlhama se ke Tumile Masire mo simolola mo 1998 go fitlha 2008. O na le dingwaga di le 96 ka nako ya tlhokafalo ya gagwe. Go utla go le gontsi ka kgang eno re buisana le moitsanape wa dikgang tsa boditšhabatšhaba mme Sophie Mokwena. Mme Sophie re go amogela mo dikganyeng tsa rona. Ke a leboga. Fa re di simolola fela ka boripana o ka re tlhalosetsa gore fa re bua ka Rre Festus Mogae ke mang le diphitlhelelo tsa gagwe? Ntate Rre Festus Mogae ke eo e kileng wa a ba moetapele wa naha ya Botswana. Re a tseba hore ke motho ya neng a ithutetse taba tsena tsa moruo kapa yona economy, ke ka ho ba mo bitsang ka hore he was an economist. Mme ka nako ya hae ya puso ya hae o ile a nka marapo ka mora ho buswa ha naha eo ya Botswana ke wa pele e neng e le yena Khama ha latela Masire mme a toba Mogae. Jwale ka nako eo a neng a nka marapo ho ne ho le thata haholo, e ne le bothata ba moruo ho ba wa tseba hore moruo wa naha ya Botswana o tshitlehile haholo ho ditaemane. Mme ke nako eo ka bophara lefatsheng mafatshe a mangata dinaha tse ngata ba neng ba leka ho etsa le hore ba kenelle di-industry tse ding ho tisa meruo ya naha ya bona. Mme le yena o la tlameha ho etsa jwalo. Ntlha engwe naha ya Botswana e bile le mathata a maholo nakeng eo bohloko bona ba HIV le AIDS bo neng bo hlasetse haholo karolo ena ya Afrika, dinaha tsa Afrika. Mme o la tlameha ho tla ka malebaleba a ho etsa bonnete ba hore batho ba fumana dithuso le diphallelo nakong ya mathata ao. Mme ebile moetapele ya ileng ya re ha beha meja fatshe a retire a dula fatshe o tswela pele ka mosebetsi a shebane le utlisa khutso le khotso South Sudan, a bile hape a leka ho thusa hore kontinente ya Afrika mafapha a bophelo a be boemong ba hore ha ho ba le mathata a bophelo jwale ka rile ra bona AIDS mme ha marao ra bona taba ya COVID, ebe dinaha tsa Afrika di boemong ba hore ba kgona ho phallela baahi ba dinaha tsa bona. Maikutlo ga jaana jaaka naga ya Botswana ka kakaretso go tlhokafalwa ke mongwe wa poresidente ba pele, maikutlo a eme ka tsela ntseng jang ga jaana maitso fa motho a ka botsa yalo? Ke a tshepa hore Batswana ba amohetse hobane o phetse nako e telele. Re a tseba hore hangata ha o sheba Bibele re motho phela le motse 70 ka mora moo se le ke ka lehlohonolo fela, mme yena o phetse dilemo tse 86 mme o ne a kula, o na le sepetlele kgweding e fetileng. Mme ke ka hoo ke dumelang hore Batswana ba amohetse hobane ha o sheba le demokrasi ya Botswana e tsitsitse, mme ka hoo boetapele ba hae bo ya ananelwa ke Batswana. Le yena o la kgatha tema mme o le a thusa mo a thusang empa o ne a se a hodile. Mme Sophie ka tshedimosetso re a leboga thata, re lebogela nako ya gago. Ke a leboga. Re a leboga thata.
Fa re tswela pele ka dikgang tse dingwe tsa rona re di tsweletsa ka gore kgotlatshekelo ya molaotheo e phumutse tshwetso ya kokoano bosetšhaba ya Sedimonthole ngwaga wa 2022 ya go se amogele pegelo ya phanele e ikemetseng ya section 89 mo kgetseng e ka ga phalaphala e fitlhetseng gore moporesidente Cyril Ramaphosa a ka nna le kgetsi ya tshwanelang ke go e araba. Jaanong ga jaana eno e boela ka kwa palamenteng jaaka pegelo ya phanele e ikemetseng e fedisitswe kwa komiting e lebeletseng go beelwa thoko moporesidente mo maemong a gagwe. Kgang ya kwa phalaphala e kgakala thata le go khutla se ke go ya ka rule 129I e dirisitsweng ke palamente go vouta kgatlhanong le go tsengwa tirisong ga pegelo ya phanele e ikemetseng ya section 89 ka ga phalaphala le gore voutu ka boyona e kgapetswe thoko. It is declared that the vote of the National Assembly taken on 30 December 2022 declining to refer the report of the independent panel to an impeachment committee as envisaged in the MA rules is inconsistent with the Constitution, invalid, and it is set aside. Jaanong pegelo e tla romelwa kwa komiting e lebeletseng go ntshiwa ga moporesidente mo setilong e tlhamilweng go ya ka melawana ya palamente. Taelo e ke go ya ka dikatlholo di le 3 mo morerong o. Ya ntlha ka moatlhodi mogolo Mandisa Maya, ya bobedi rebotswe ke moatlhodi Jody Colapan, mme ya boraro ke aga moatlhodi Stephen Machid. Mo katlholong ya ntlha kgotlatshekelo e lemogile fa rule 129I e letla palamente go ka fedisa tsamaiso ya go ntsha moporesidente mo maemong a gagwe pele ga nako. It is not sufficient for the National Assembly to proceed directly from the state of an independent panel report to a vote and thereby suppress an impeachment motion that discloses prima facie the existence of a ground under Section 89, subsection 1. The National Assembly is required to do more than merely table, debate, and vote on such a substantiated motion. Katlholo ya bobedi e ne e supa gore ga se gore rule 129I ga e mo molaotheong. Go le jalo katlholo ya boraro e ne e re ga e mo molaotheong ka dingangisano tse di farologaneng ka ntlha ya gore tshwetso e tserwe ntle le mabaka a tsepameng go ya ka bopaki jo bo totobaditsweng. This does not mean that the National Assembly is obliged to reach any particular outcome, nor does it diminish its authority to decide whether to remove the president. It means only that the process through which that authority is exercised must be sufficiently open to allow for meaningful public scrutiny of the issues and the decision. Kantoro ya moporesidente e rebotse kitsiso e reng moporesidente Ramaphosa o tlotla tshwetso ya kgotlatshekelo ya molaotheo. Jaanong matlho otlhe a lebile kwa palamenteng. Re sa le foo makoko a sepolotiki a neseditse pula katlholo ya kgotlatshekelo ya molaotheo e neng ya kgapela thoko divoutu tsa Sedimonthole 2022 tsa kokoano bosetšhaba e neng le kgatlhano le tshitshinyo ya go tlhoma phanele ya go tlhatlhoba go tlosa moporesidente Cyril Ramaphosa mo setilong. Kgotlatshekelo e gatelela gore komiti e tshwanetse pele e sekaseke diphitlhelelo tsa pegelo ya phanele ikemetseng ya section 89 pele e vouta se ya gore melawana ya go tlosiwa ga moporesidente mo setilong e tshwanelwa ke go sekasekiwa. We note and respect the judgment of the Constitutional Court. It is important that we take some time to carefully study the judgment. Makoko a sepolotiki a eletsa gore komiti e sekaseka maano a go tlosiwa ga moporesidente mo setilong e tlhomiwe ka bonako. Well, we would very much like to see the President take the opportunity to appear before this committee. I think if he steps aside, it will not necessarily be possible for him to do so. He needs to be the President, obviously, in order to come and appear before the committee. Depending on our President and whether he has any sense of what is right and what is wrong, and perhaps the honourable thing for him to do is to actually step aside until the impeachment process unfolds. Action SA has been long contending that the matter of Phala Phala needs accountability, but one institution after another has fought to shield the president from that forms of accountability. The UDM has, from the beginning of this matter,
consistently maintained that the allegations surrounding Phala Phala were serious enough to warrant proper scrutiny and independent investigation. The court has sent a clear message. A parliamentary majority is not a license to subvert the constitution. For too long, majoritarianism has been used as a blunt instrument to bypass accountability. But in South Africa, no one, not even the president, is above the law. We're calling on Parliament to act and act fast. This judgment is a victory for constitutional accountability and the rule of law in South Africa. Makoko a sepolotiki a re katlholo ya kgotlatshekelo ya molaotheo ke phenyo mo mererong ya molao le demokrasi ya molaotheo. Pegelo ya section 89 e ne ya kgapelwa thoko ka divoutu di le 214 kgatlhanong di le 148 ka Sedimonthole wa 2022. Le fa go le jalo go voutiwa gape mo tsamaisong ya go beela mo presidente kwa thoko go tla ka nako e maemo a sepolotiki a farologaneng mo ANC jaanong e sa tlholeng e busa ka nosi. Khabagare kantoro ya mopresidente ya re amogetse katlholo ya kgotlatshekelo ya molaotheo mabapi le section 89 kgatlhanong le mopresidente ya re mopresidente Cyril Ramaphosa o tlotla katlholo ya kgotlatshekelo ya molaotheo mme o netefatsa gape maitlamo a gagwe go molaotheo le tsamaiso ya semolao. The presidency has noted the judgment of the Constitutional Court in the case brought by the economic freedom fighters challenging the National Assembly's decision with respect to Section 89 proceedings against the President. President Ramaphosa respects the Constitutional Court's judgment and reaffirms his commitment to the Constitution, the independence of the judiciary, and the rule of law. President Ramaphosa has been consistent in providing his full assistance to the various inquiries into this matter. President Ramaphosa maintains that no person is above the law and that any allegation should be subjected to due process without fear, favor, or prejudice. The President calls on all South Africans to respect the court's judgment and all judicial institutions. Re boe gape re go amogela mogaetso mo karolong ya bobedi mme re di tsweletse ka gore molaotheo wa Aforika Borwa o eme jaaka motheo wa demokrasi ya naga. O tlhamilwe ka ngwaga wa 1994 mme o ne wa ngwa ka botlhale jwa dikemedi tse di neng di tlhophilwe tse di neng di ikemiseditse go ka kgaogana le puso ya tlhaolele le tsamaiso e ne e gatelela bontsi jwa batho bantsho. Ngwaga o tshwaya dingwaga di le 30 fa e sale tsentswe tirisong. Ditherisano tse di simolotseng ka 1990 di tlhagoletse tsela motsi o montšhwa wa tsholofelo. Morago ga ditlhopho tsa demokrasi tsa 1992, molaotheo wa nakwana o adile motheo pele kokoano ya molaotheo e ka simolola tiro ya go thala setlankana sa bofelo. E nnile tsamaiso e manontlhotlho ya dingwaga di le 2 e neng e na le ditherisano tse di masisi. Gareng ga ba baneng ba eteletse pele tsamaiso eo e ne le mopresidente wa gajana Cyril Ramaphosa ga mmogo le Rolf Meyer yo a sa tswang go supiwa moemedi wa Aforika Borwa kwa Amerika. Motsheganong a le malatsi a le 8 ka 1996 history e ne ya tlhongwa. Molaotheo o ne wa tlanegisiwa ke bontsi go go neng ga supa kitlano le ntšhwafatso. Motlatsa mopresidente wa paka eo Thabo Mbeki o na bua ka ga motsi o mo puong ya gagwe e itsegeng ya I am an African e nnetseng ruri ya go supa boitshupo le go nna karolo ya setšhaba. Whatever the difficulties, Africa shall be at peace. However improbable it may sound to the skeptics, Africa will prosper. Sedimonthole a le malatsi a le 10 ka 1996 ba le bantsi ba ne ba kokwana kwa Sharpeville lefelo le le humileng ka history morago ga matlhotlhapelo a 1960 fa batho ba le 67 ba ne ba bolawa fa ba ne ba boloditse ditshupetso kgatlhano le molao wa makwaloitshupo wa tlhaolele. Nelson Mandela o ne a saena molaotheo go nna molao fano. O tlhomilwe mo setlankaneng se se itsegeng ka the Bill of Rights. Molaotheo
o ikaeletswe go sireletsa serodumo sa batho le kgololosego. We solemnly honor the pledge we made to ourselves and to the world that South Africa shall redeem herself and thereby widen the frontiers of human freedom. Dingwaga di feta 30 ma-Afrika Borwa a sekaseka boleng jwa setlankana seo se se tswelelang go bopa demokrasi. I still feel like that segregation is in South Africa and it's heavily divided because of the fact where you guys have come from with apartheid. Like, I'm not from this country, so I still feel it heavily in the way that, like, I move around restaurants and even just how you can feel there's still so much of a divide when you're in different communities. I think that what's unfolding now at the Madlanga Commission, for instance, is showing us that there have been many loopholes in our constitution that have been exploited and taken advantage of by certain people in power. Bangwe ba bafalodi ba kotsi ya bese e diragetseng gaufi le Vetvlug mo tseleng ya N1 kwa ntle ga Lwetrugat kwa Limpopo ka labone maitsibua ba kaya fa kotsi ba kilwe ke go sa dire sentle ga diboreki le go latofatsa mokgweetsi ka fa tswela pele ka loeta le morero a ne ya sa itse fa bese ya gagwe e ne sa siamela tsela bapagami ba ka nna 22 ba roletse kwa maokelong a farologaneng a le mararo fa ba le robedi ba tlhokafetse. Ba bangwe bao ba phulogile go kotsing ya maabane ba re mootledi o ile a ema maga a mantši go lokiša diporiki ba re le ge mootledi a bile le temogo ya gore sefatanaga se na le mathata e fela o tšwetše pele ka leeto ba bangwe bao ba phulogile go ba ile ba boela lefelong leo kotsi e diragetšego morago ga go tlhatlhubja le go lokololwa bookelong bja Siloam ka Njelele ntlenyana ga Lwetrugat ba bolela gore ba ile ba boela lefelong leo go ya go tšea dithuto tša bona gore ba tšwele pele ka leeto la bona. When he was leaving, they didn't tell us. They was fixing the brakes. But because myself, I'm not a mechanic, I didn't know anything about it. When we are almost at Bedbridge, and when we pass Bedbridge, there's another place I forget close to the filling station. We stopped there, and he was checking brakes again. Over which, myself, I was not aware for that. Within 2 minutes or 3 minutes, the bus falling this side. Was the driver speeding? Yeah, speeding. I know because of he said that the brake, because it's engine brake, so it's not working. So that's why the bus was running. Gore ya dinamelwa ka Limpopo e bolela gore e tla nyakiša gore go tlile bjang gore bese e fete mollwaneng wa Bedbridge e na le bothata ntle le go lemogwa. Batlhankedi ba rona ba lefapha ba tsweletse ka dipatlisiso tsa nako e bese e kgabagantseng molelwaneng wa Aforika Borwa. Re tshwenywa ke gore bontsi ba dibese tse di dirisang tsela e di tlhagelwa ke dikotsi le mororo Sanral ba dira ka natla. Dipego di tlhalosa fa mathata a bakwa ke go kgweetsa botlhaswa le lebelo le le kwa godimo. Go sa le bjalo ye ke kotsi ya bobedi ya bese yeo e diregago lebakeng la kgwedi bese yeo e bego e rwele banamedi ile ya menoga dikilomitara tšeo di sego kae go tloga moeding wa Chambutsi kgauswi le karolong ya Dithaba. Re boe gape re go amogela mo karolong ya bofelo mo gaetso mme re di tsweletse ka gore ba lelapa ba ba mo khutsafalo la mosetsana wa dingwaga di le 12 o tsile sere ba lopa puso go rola maikarabelo go latela go tlhokafala ga gagwe ka nako ya merwalela ya go sa le gale ka kwa Taung kwa North West go begwa fa sere e le moithuti wa mophato wa bosupa a ne a gogolwa ke metsi ka Sontaga kwa motseng wa Lokgabeng se se tla jaaka Tonakgolo Lazarus Mokgosi le maloko mangwe a khansele ya gagwe ba etetse mafelo a ke merwalela kwa mmasepaleng wa kgaolo ya Dr. Segomotsi Ruth Mompati. Jaaka metsi a morwalela tsweletse go kobala mo dikgaolong tse dingwe tsa Taung, ba lelapa la mosetsana wa dingwaga di le 12 o itsile sere ba re ba santse ba utlwile botlhoko thata ka leso la ngwana wa bona. Lelapa la rekhuti eno eo e sa dikaganyediwang e kotsi le go gatelela gore e santse le matshosetsi go bana ba bangwe mo lefelong leno. Re ba lelapa re utlwa botlhoko gore rekhuti e pileng e bodipi
le nna ke le mo leng ka setlhage nka se bonale mme re thuse botle gore ga e seng ke e tsamaye e kampelele go itlhela le gompieno ya ka tirago le diragetse yana ga gona matsapa a tshotšong go bona gore ya kampelela. Bathati ba netefaditse fa khuti eno e epilwe ke setlamo seo se thapilweng ke Lefapha la Ditiro tsa Setšhaba le go kaya faene e sireleditswe ka terata mo tshimologong fela terata eo e utswilwe. Ba re dipatlisiso di tla netefatsa gore a gone go diragaditswe magato a tshireletso. So the fence was stolen, but the project itself is on the practical completion. So DMR have not yet taken over. So the contractor, while they have fenced it before, they need to re-fence it again. Resalefo, Tonakgolo Lazarus Mokgosi o na etetse lelapa leno go isa molaetsa wa matshediso. Re utlwile gore ngwana na ile kgonyeng ba pula ba kgabelela mme ngwana fetsa le gore o re tlogetse mme le puso re ba rile re tla nna le bone go tloga gompieno go fitlha ka Sontaga ga ngwana a fitlhiwa. Tonakgolo Mokgosi a re o kgotsafalela ka mokgwa o puso e tsibogileng ka gona go thusa malapa a wa amilweng ke merwalela morago ga gore a etele mafelo a le mmalwa a wa amegileng go ralla sedika. Thabang Morutlwa, SABC News, Taung. Makoko mangwe a sepolotiki kwa Northern Cape a ganetsane le tshwetso ya mokhuduthamaga wa matlo Bentley Vaz ya go baya masepala wa Solopllaki kwa Kimberley ka fa tlase ga tsamaiso ya puso. Vaz o beile masepala ka fa tlase ga tsamaiso ka mosupologo go latela go tlhoka tsepamo kwa masepaleng dintwa tsa kgotlatshekelo ga mmogo le kgatosemolao e e iseng e konosediwe kgatlhanong le motsamaisi wa masepala Thabo Matlala yo latofadiwang ka bonweenwee. Go bewa ga masepala wa Solopllaki ka fa tlase ga tsamaiso e ntšhwa go ya ka section 139 ya molaotheo go akabaditse makoko a sepolotiki. Ba re ba makadiwa ke ditshwetso tseo di tshotsweng kwa ntle ga go rerisiwa ga batsaakarolo. It would have been fine if they only destroyed what belongs to the ANC, but in fact, Kimberley and the whole Northern Cape suffered as a result. A ikopantsha le the NCOP le gore a tlhagelele ko Coxter ganka dira yalo jaanong go ra gore se a se dirang ga se go tsetsebatsa gore masepala wa rona o tsamaisiwe sentle. Re le ditse tota gore o ka ba go phatlhaleditswe masepala mme re a tlhaloganya gore mo ngwageng ya ditlhopho ka ga mo a tshwetso e MEC a tsereng re e tsenye tirisong. Masepala wa Solopllaki ke o motona mo profenseng o neetswe dibilione di le 2 go samagana le mathata a metsi le go baakanya mafaratlhatlha a o neetseng a metsi mme ba neilwe dingwaga di le 7. For some time the ANC has viewed with deep concern the deteriorating state of governance within the municipality. This intervention is a necessary and decisive step towards restoring stability. Mokhuduthamaga wa tsamaiso ya dipuso selegae a re go tlhokega thebolo e botoka ya ditirelo. The mandate of the Provincial Executive Council representative at the Solopllaki municipality is to bring stability to council, ensure that there is improved interface between the governance and the administrative leadership of the municipality. Makoko a sepolotiki a re ba tla leta go bona gore a go tla nna le diphetogo mo masepaleng ono. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Mothoetsho dindilekalo dikgang tsa rona segonjono dikgang tsa sepedi di latela ka moso mo SABC2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelepele ya maemo a bosa go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri re le ga bosegangwe.